Kitang Tauraga, Nayum the Laura, some two Ulau, Kauraga Kupang Tabo, which is talked at Harry, quite a say. Sige culture sinaneba ng city sanga ge yam human civilization ge amamanga ge taw da bodong si chahili sing ani ahum hele hariba aikoi gi furup aikoi gi iram dam sida civilization ge haurak pada thai na ngai ge chatnaramba sanga gi type ta fugai na raga tawraga khana nei na raga tasana tab adu gi culture amaleba aduna aikoi da su ise masigi se ground se Sahi kuntra hena university amdo oza oiraba nupa man ne mayam ngasi tamjaris aduna ngasi su tawreiba ko ni ken tawrei se youth in politics why and how sai concrete na mathang kha thamjar ke ai mari thukna thugai ga ai gi par se naha sing se oza oi we have ne gi no hang ningsang bangam na naha sing sina ai ngasi pido ribasida mari thukna part mari thukna thugai ge number 1 I know who's a problem se karino, masigi nature je karino, hai bisima number 1 kangam changi. Second, the maduga politics side of a posiga kari, Mari Lane, and Subatangkana, Ahum Subatana, Naha, Hairis, Nakari, Numaga, Mukari, Mari Lane, Mari Subatana, Nikin, Mam de Kram, Haizaram. Powers in the Namza Lakanda Chumangam, the Nutaraga Labasa, Masita Udaba. So intellectual must have the gut. The courage to speak truth to the power have. Intellectual mo eragadi power paiba mi dura achumma ngang bada ki roi da bane aduna kai kauga da khabar da iri bana taga lecture pi da ngang se makhoi mon matung de it is part of politics power ro challenge tawre bani na ma su politics is saruk amane hai ne so intellectual work either speaking or writing is part of politics. Say, Larry Sukha Tamagi Emi Gatorna, Makong Sengwa in a science was Haza, oh, my Haza do it, Foucault in seen into me, no, Baton Tade, Bakois that the cut like talking that man, a college is hard, I don't know quite the tapa. Man at the Kangbi type, Minanga give Magun Jakaino, I do not di, no man, then Numita walk with the Nangi, but television, the Nangi becomes a teaching Sida Dragambuna. I could just my hero because this is part of modern politics. Television the kagumba discussion tawratraba matam maning tam nangang mga matraba cover the kagumba article ibang matraba journalist na phone ba pau phone mga matraba ai ba ni ngang mani anu sithoi dana langthor adi nangi ngasigi world the hingba yaroi da sanga gi kunai hoine ba ko discussions and word haiba say speaking is itself power the contest of migi Moina sumat laga thamba wakhalon amadana nang madugi wakhalon degi wana taina da ngango ba isa you are already contesting that power that idea aduna ne aina mase tarak padagi akhoina aina horak padai aigi punsi sida aingonda kasu noi power pai tu na aingonda namaga aigi chinmen bade aingonda noi da khar warane hojik ngamaina wani karigi no da anoi salam Lutung the Chugi by one of the yellow. I know Kutanga Lakanda the dinner and Oidos. Mina and Namsela Nangatonate. I using on Hydron, Tauro Tauro Yang again. No Tauro, Hetato, Ma'am, I want the support of Mam Kagumbo, Zabimona. No Tauro and the Tato Matam, the Katana in the Lepocatus. Power key Vainate. I took a call as a human being, Masidi Yaredo. I know I know Tago Mafam the idea. Shift down ever. I choose my battle. Mean I want the better Ragana Kanaba Horaga Moy the interest. I do not have to so now I give Pandamum Raga Mamang the kin the chin again. Chang is that I call you all night fruit to come not tun the Karakauxilla, my the Karakauxilla, Kara Manning the Muching. I do not turn a Siba what I any or a pay the zoo, Lepri, Sigi Pots. Lepos in the salon until I'm going to the Bermarum Carigino. I am wasting my energy and the purpose of my being here. I know politics sang pagi purpose to district tong nubuhon na rin ba. Sa kana ba insult ni kay ngangi press conference ka tawag na khabar de na Facebook na. You do that. Ako'y bulan uhan na ba yang ngang dro kang ma. Mapandan niya sa media da. Ay ga sukhan na loy na ko liberal gig ma'am so handak tor was the kangye ba ko irang o noise karam no adu ne ba ina campus may ay da sangaga. Ay na tabako sumay thara leb ni you ay na bolep tinga mamang. Ay on campus sa no in the Tauri, I Pashapi money put a so noise. Fight the little gang in oil. And I know in the Sida, the Tauri, bring it on, and a smile and target, I'm a lady. I think in 2 man come to 3. Handaki
PUC leng tau rai su ai na khangna ba ai ge makha junior ge anim ju yawrim ni mai tim da ai na respect na tau bo za anim ju yawrim including one Supreme Court ge lawyer am he tau judge amana moi do ai huji chi ching ba distraction ne phajan tau ngam da bai wani ai ge goal ni huji aham ba moi se press conference am kau ga Delhi da ma chin gen tor me kana de kui na le ho ga da ai ba da I ra ga na sabra sanam ta lang ge sa ai ge goal moina lead ba wari moina tawri do academic ki khulai season ar gai di aina tamai ba knowledge structure the season ar kan na mache segai ra lange sa ai gi purpose sidai sida swai da ching asu phur asu adu aina tawge khal ba poto madu da gi ching tho da district tong la ba tawre ngak ta ne si ma'am ngangai ma'am saduna mayam khangbi da bai wani 2012 ta gi ni bi mol ko bonu pas na thokla ga sugunu gi ka then da gi moirang ka then da gi vote matam da chi yali se sen tok da bai da vote am ta tau si lai pa ki issue da lai pa ki waram am sung hiram da tau ga tau se 2012 2017 2019 MP gi election 2022 koi chat la ga market sing gi ni poster thiet ni university was aina thokla ga du ga bi mol ke dong lai gi nang ga ye manung hun nagi program ding mo national day dai kari hai na pre-major matang da bi mon kari hai apspa bi matang da ina kari hai ai se mukte yeng bio chahi kunthra se da ai na sai ne ngang ba I bai se contest tawri ni moina chalai moina justificatory system ma moina tawri ba moi gi thawok thawram mayam sipai season ai mayam se ngang ni ngarang su du ngang da ni huji Manipur ki law and order is the Indian constitution makha da Manipur ki absolute power oi ga da bapo today to the union government na bu DG hapena law for isini ne 2006 Prakash Singh versus Union of India in a judgment amalai bani Supreme Court ke mada hai di se senior most oi ba IPS ki list ama panel ama government na thara kadam ni state government na UPSC na du manung da ahum ama khangalaga khwaidagi competent oi ba ahum ama khangalaga state government da pithara kani Hairiba ahum do dagi state government na ama khalaga DG ohengadam ne ba it is the prerogative of the state government because in India law and order is a state subject it is listed not in the concurrent list not in the union list it is part of state list aduna ni India da the chief of police India gi leitri do sida rank thepa matam da su sumaina cross amaga Ashok khatang theli do lieutenant general gi rank tune general de homak theli na cross ne Ashok amne star amne hum ne ba theli se police ta du gi nangi say insignia se leita ba ne ba kai that there is nothing called the chief of Indian police have leite ba because law and order is a state subject police deals with law and order state government gi power ne ba se Supreme Court na su higher ni ngarang han ta khona isi bo koi ngasi ju yaw da hape na order de koi government tho ini Manipur government na Nange hydro, Delhi ki sound sum chalaise, Kuda mamsu tolai sini. Ikai ni ngai ni ai di khaleban han su Supreme Court mu sie tharoi tang tra ma da thai hai du nan ki hearing na kuntere ta kaina mai se pu wangam de ba khang ra di na proporok sa ga ni ikai na khang da ni ignorance is bliss kai na da khangam da di santi una lai yaram na sa nen khale Supreme Court ki do mu kai thai na han ngai do ta ba yo ba se IPS lady ba mayam se competent oi di na mapan da competent kauri ne ai ta de ko sida IPS thela ga se salam ko na ka dai sara ma thepa ni thepa mayam se kari oi ge ba ga me na ngang ri do sida le na ba IPS mo ga chapa na da train to ro thol ga mi ju ya ri ba ni even state service they convert to us na UPSC ki approval ya ri di further training chalali ni achuk lai ga ba IPS na imong nu pi o hen do gi macha nu pi to da to na IPS officer na lai ba mayam se competent oi di na Supreme Court ta bo thangali du bo kamai ni hingam do noi me mayam ai se kyan ta bi bo theory mala bra aching ba thoi ne se ho ji Supreme Ambedkar na ngi Constituent Assembly da why ga se sin na bi ing bi English ne sovereignizing akoi sovereignty mang re am hai do Ambedkar na Constituent Assembly da law and order is the sovereign and plenary authority of the state hain hairam ne magi exclusive boy ba ma khak na pai ga da ba magi khwai na gi maun de yet pa ya da ba magi power ne na law and order je Ambedkar na Constitution Assembly gi debate ta ma na Constitution Assembly hairam ne ba hai gi ba wahai se Supreme Court amuk court tawraga na 257A na ek amalay ramne ba ko Constitution da Article 257A mado lak na langgi ba ne ba Supreme Court ma se Constitution oi dia na kari ek no khangbir ba ma se 257A ai ja
Union government can intervene in the law and order domain of the state by sending its own troops. Central government ki makha da leiba sifai CRPF ni khang di army ne season rakan da state ki law and order da khut thingjan ba yai na article na pass ta we ba le na me ba ko hai ni sing asai ki law sin challenge ro kana ne ma do Supreme Court na ma se unconstitutional oi maram di central government na ma ki army thajan ra state ki ne law and order se directly pai ba ya de in the constitution oi da ba article na 257A is a lakh na langi ne ba Supreme Court na adu ki judgment da su yaw ri ne ba si se hoji ka Ambedkar ki man sovereign and plenary authority of the state hai se ai na ngang se kangum na hai ra ne ba angang da larik ta na ta i English ngangi singang da ga dum tumina lei se hai bra India ki constitution makha da bu nang na kamai na center na decide taw ne se ngang ro ai khoi ki ruling kang bu se ngasi Manipur bo pai di bai khoi ki angam ma thau hai dai na ngam grzani moi na ngami se mi khara thado ga mi imung da caption ba thugai ba ngam kang bu su le aduna tan ngasai khon angam ma thau hai di ba kang bu se ka Delhi na si tau na emperor pui na sign tau gi do Japan na tau ka kan da that is the condition we have today adu phibam du ne khoi lai ri se hu se natro phakal lam yeng biu ne sisu yam kiningai ni armed forces special power act ai ngon de yelak museum ne asuk kuin lai ri si boba clear oram da kamum su pai hele ba disturb area ek ama hana law thok kadab ni adu matung da aspa chalan gadam ne na aspa gi section 3 da gi taw gadam ne su kauri ne 1970 do amen torakan da ha ma da di 1958 gi pass tor ko de na 72 bhau da di state government khatani power pairam se aspa thamba ya ba gi shakti se state government khatta da leram ne 1972 bhau ba adu da gi moina amen to for union government su moina su yai haijan gi bane ba ana September tha 1980 da gi akhoi da aspa thamjal lakhi ba se state government na thambane ba adu na state government na thambani na lauthok ke di kana na ngami state government na ngame ba mana thamman ma lo thok ya ba union government na lo thok ya de ba ke no state na thok order ni na adu union government na tham ko ra ba ko state government na lo thok ya ro adu na ni Nagaland da union government na thame ba moi da di state na tham de ba moi da apspa ja adu na ni assembly the resolution lo ra kan de central government da lo thok pi u in hai ri ai khoi na kai da we isana ju tham ga Manipur state assembly da wari lo ra kan ta lo thok pi u na union government da hai je na hai ri ne ba Atutoi bok tiang biu ko thamna khoi ki government na thamme adu ga Nagaland da lok tumai na khoi sung tau se adu ga union ga atutoi bra ba sibu ai na hai se mamang ga simam se ne I da na ngang na sum lak se ne ma na English ngang na ma na kari khang na dum tau lai ni ne adu na pau pau na hu ga ba da sa se sin ai nga sa education se